Wara bosta xhur ta' negozjati u laqat, il-Greċja u l-grupp taż-żona euro fl-aħħar qed jitkellmu l-istess lingwa. Kienet din l-ewwel reazzjoni tal-Prim Ministru Joseph Muscat wara tmiem is-summit tal-mexxejja Ewropej tard it-tnejn bil-lejl. Jirriżulta li sa fl-aħħar jista' jkun hemm bażi tajba biex jintlaħaq ftehim biex il-Greċja tibqa' tħaddan il-munita euro. Il-President tal-Kunsill Ewropew Donald Tusk qal li wara ħafna ġimgħat hemm proposti serji li jistgħu jagħmlu d-differenza. To do that, I wanted to achieve two things. First, I wanted to inject new dynamism into the negotiations that have been stalled for too long. With the Greek proposal today, I believe that we have taken that step. Second, to make sure that all leaders are on the same political page, that all share the same understanding of the possibilities and limits. Issa se jkunu l-Ministri tal-Finanzi tal-pajjiżi taż-żona euro li tul il-jum tal-erba' jkomplu jiddiskutu l-proposti ppreżentati mill-Greċja b'aktar reqqa. Dan lejliet il-jum li fih il-mexxejja mistennija jerġgħu jiltaqgħu fi Brussell. It-tama ta' ftehim tinbet mill-fatt li din id-darba il-Ministri tal-Finanzi se jkollhom xi ħaġa aktar konkreta xi jiddiskutu. Il-fatt li s-sejħet il-laqgħa tal-lum ikkontribwixxa ħafna biex jiċċaqalqu l-affarijiet biex finalment dalgħodu il-Gvern Grieg bat li dak li jidher li huwa l-ewwel abbozz aċċettabbli illi fuq wieħed jista' jitkellem. Dan l-abbozz inkludi wkoll ir-realizzazzjoni li hemm bżonn jinqatgħu ċertu spejjeż li hemm bżonn li strutturalment ikun hemm ċertu tip ta' riformi. Dik hija xi ħaġa b'saħħitha u importanti ħafna li għandi dubji serji tiegħi kemm mingħajr illi jitlaqqa dan il-summit seta' kien dan kollu possibbli. Il-proposti mill-Gvern Grieg jinkludu taxxa ġdida fuq in-negozji, taxxa għas-sinjuri u żidiet fir-rata tal-VAT fuq ċertu oġġetti. Jidher li mhux se jkun hemm aktar tnaqqis fil-pensjonijiet jew żieda fil-VAT tal-elettriku. Il-President tal-Kummissjoni Ewropea Jean-Claude Juncker tal-kelma tiegħu li din il-ġimgħa se tkun qed tittieħed deċiżjoni finali. I'm confident that the Eurogroup on next Wednesday will produce results to be submitted to the European Council on Thursday. I'm convinced that it is not only our intention to finalize the decision-making process this week, we will finalize the process this week.